warahmatullahi wabarakatuh. Percaya dan yakin pada diri sendiri merupakan cara paling efektif untuk meraih kesuksesan. Dream big, dare to fail. Al-Manar Islamic Boarding School, full of intelligence, rich of religious. Saya Dara Suci Nur Bahri. Dan saya Nafira Sahifa. Kami calon ketua OSPA dan calon wakil ketua OSPA periode 2025-2026. Jangan ragu, jangan bimbang, pilih kami Paslon 03. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.